Ania La Ketdin. Ay, naimbag ka pa'y mare. Si kakit dimat, bigbigat ngam naimbag kapay mare ti ibagbagam. Naku, nagdaita. Gaputa sana na malapdan di pa nagasenso ti biyagyo nga agasawa. Si kakit dimat, gagat kan anos laang ti puunan, mare. Agasaman? At dante na ipatagderyo Bias Gasoline Station. Sa ita? Adaman ng tikaluglukat na panganan nyo? Wen mare, naimbagla ang pangalaan iti pagtuition ti duwang anak mi. Ay, puno na itamare. Masapol, diskarte ita amanawan. Diskarte, gagat kan anos ti puunan ko nakmanen. Iso nga aggagat ka, mare. Saan ka mapukpukawan itinamnama? Kanayon mo panunutan nga dantulat ta. Lakay, nakitam ka di ti post ti Maysa kadagiti nangan ije restaurant tayo di na minsan nga aldaw? Ha? Saan ba kayo? Apayaya? Sigun iti post na, naku na satisfied customer ka no. Kasta ka day. Ay, mayat Dati kasta nag-post. Wen lakay, katamom ka di? Naku na pa'y iti post na a highly recommended ka no ti Bea's Restaurant. Apo? Sapay la ko ma, tamanay nayunan, tikas king kwa na nag-post iti kasta. Wen nga rod lakay, 10/10 ka no para kan kwa na ti food review na. Ken maysa, naku na pa'y iti post na nagmayat ka no ti panangasikaso dagiti crew kan kwa na. Ina, nagmayat man ba kayo? Ala, itultuloy tayo, tinasaya ta serbisyo ti restaurant. Ti kasta, umadaw ti customer tayo. Nakitam ka diti in-shared post ni Bea idi Kalman. Ha? Saan mare? Anya ka di dayjay? Ay na mare, kasta unay aragsak na gapula ang itimay sa customer daan nag-post at 10/10 kano ti food review na iti restaurant da. Anya? Kunamla no asino dayja Bea. Mamati-mat itimpost ti customer iso akas taunay mat aragsak na anang i-shared post. Kasta aya, nagustuhan na ati luto da Bea, iso akas di siguro ti post na. Hoho, patsyam dayjay. Ti kunamkit de, iso akon di post ti customer na iti kasjay, gaputa binayadan na. Kasjay lang dayta. What? Pudno ti bagbagak mare, iso nga oray nagalas met tiraman ti luto da. 10/10 lata, gaputa da bayad na. Anya La Ketdin. Sa tuman gayam ni Marilyn da inton umay alawas. Ha? Sabi no ti pangawisam ken kuana bakit? Mapan kami mangan ijay restaurant da Bea. Ha? Tapadasan mi man no pudnumot lang ti popos dagiti napannang nanganan amayat kano ti luto da. Una. Mapan kayo mo, tapno maramanan nyo ti menu da ijay. Kasla sa anak ngamin amamati iti popos dagiti tattao nga honest review kano. Anya? Panagkuna kat binayadan lang ni Bea dagijay, tapno makuna lang ang maayatan da iti luto da. Bakit? Iso apadasan mi man met ti mapanmangan, nupod no met laang. Mare, amangan no awan papanam inton Lunes. Ha? Awan mo't mare, apay ka di? Mapanta ko mamangan ijay restaurant da Bea. Ilibre na? Ay katwan kayat ko Un mare, ilibre ka. Basta duwata amapan. Tasyak man met ti aganes review. Anyat kahit masawan. Siyak met ti aganes review, mare. I-rate ko man met nupudno mo lang dagiti makitkitak iti Facebook. At 10/10 nga honest review. Kasla jackpot yun nga mingkod. Sana bali tama pantamot inton Lunes ako na.
Maamuan ta no pudno mo't laang. Wen, mare. Ay, ati ko nam. Inawis na ka ni Jinky amapan mga ni Jay Restaurant de Bea intun Lunes, mare. Wen, mare. Mas daawak nga ron ta itaman pa'y anagawis ang mapanmangan. Sigon kan kwa na, mapan ka naman aganes review. Anya? Kasta timbaganagan ka? Wen, mare. Jakman amo iti dayjay a babae. Hay, amo konti plano na dayjay. Ha? Dakas manan nga apal ti agtay-taya kiti panunot na dayjay a babae. Amok ti ugali ni Jinky. Makit-kita na lang amin sumiksikat ti restaurant de Bea. Iso nga agaramid man na niti wagas, tapno makadadaal. Anya lagi din. Ayan na kano dito'y tibagbaga dagiti customer a good ambience. Awang may Mare. nagalas mat dito'y unag ti restaurant na. Ado ti rumbang ay improve na. Nakalalas. Anya? Kita ang manda ito in-serve da makan. Hay, sana ka satisfied. No siyak ti aganes review. Saan a 10/10 da ito a restaurant. 4/10 ti rate ko. Si kakit dimot, mare. Saan kumamot akasta Nakababain kinibeya no bilang tamangag na. Ay saan? Awan maaramidan na. Honest review nga rod. Anya? Ha? Siyak man mati agpost iti Facebook intun madamdama. Ibagak ti honest review iti daytoy a restaurant. Apay akas tati lang ang bakit. Una yan. Kita man daytoy lakay. Nay, ni Jinky mo dahil nag-post. Ha? Apay akas tati bagbaga na itipos na. Idi kalman nga da na pananta. Imay dagayam na nga ditoy. Kadwa na ni Marilinda. Ngam ni, kastoy matan ti post na may papan iti restaurant. Anya? Saan ka no satisfied iti food? Kanti pa na nga si kaso dagiti crew kadakwada. Anya pa dito? Not a good ambience kung kuna na pa eh. Ay, unay mo da dyan. 4/10 ti honest review na. Kan ado ka no tinaskan nga improvean dito yung restaurant. Ay, una yun ni Jinky. Nakababay mo ka dagiti tattao dito nga impos na. Bayamon lakay. Ado ti makapanagnak, amayat ti panagluto tayo iti foods. Kan ado ti mangibagbaga, amayat ti aglawlaw. Sa bagay, iti kinado ti nga presar iti restaurant ta. Kit isulaang tinidumdumo ti review na. Ay, unay dahil nga anis review. Nyalaki di. Ning, itaman pa'y anasapa ka nagawid lakay. Ingagarak tinagawid iti nasapa. Gaputa nakita ti post mo iti Facebook. Ha? Unay kamatan, Jinky. Apayakas niya ti mapan mo ipopost. Nakadkadlaw pa ng radal dahil tangar aramida. Anya pa nang dadaal nga bagbagam. Kat honest review nga rod. Anya? Awan maaramidan da taiso nga rod mo ti honest review iti restaurant da. Ayun na yan. Anya langan ti makuna dabay ang agasawa iti kas niya nga impos mo. Kat ibagada lata at ibagada. At least, nagbalinak lang ang anapudno iti review. Anya? Kan may isa, pudno mat amin dagiti imbagak iti post ko. Awan tinasaya at nga ambience, saan a satisfying ti foods da, kan saan a naasikaso dagiti crew da. Ew! Ado tinasken a ma-improve iti dayje a restaurant. Ha? Jak, amukin ka. Iso a husto laang ti rate ko a 4/10. Iso a dagiti agpopos iti 10/10. Nabayadan dagijay. Ayun niya lakit din. Tanasken pa'y nga agbayad iti customers. Tapno laang agparang amayat ti foods da. Nga oray sanmat. Ha? Salbang!
Ha? Si Kamachinki. Unay kamantan iti popost mo iti Facebook. Ah, tapay, anyat parikot mo. May honest review ka pang nalalaman. Ay, anya lagi din. Kat, pudno mo't dagiti imbagak iti post ko. Anya nga iti maaramidan dadya abeya. Honest review nga, diba? Honest review nga ibagbagam. Nakadkadlaw lang nga ruda na gayat mula nga dadail iti restaurant da. Ha? Makikita ngamin nga asensado dan iti biyagda. Isu akastaka. Anya? Kung ang pa iti post mo, nga awan ti good ambience, kan adutinas kan nga ma-improve iti restaurant da. Ha? Oh, danggam. Danggam ti bagagan ka, ha? Stop, look, and listen. Okay? Ha? No ko naman ni Bea, get adutinas kan nga improve na iti restaurant da, ha? At least dayjay, taadda improve na. Okay? Do you understand? Ha? Entiende? Yung si Kangay, ha? And you? Ikaw? Ha? Adda ka din narugyam nga uray basita negosyon? Anya? Diyak maawatan, no apay akas jay tinapan mo impopos iti Facebook. Ha? Nasayat kumamat, no adda restaurant mo, amabalin mat, amaban, i-post, ikan iti honest review. Ay, mawan mat. Tay talagang saom ti ado. Ha? Iti kas jay agkalawa ti restaurant di Bea. Kabalam nga damad. Ha? Ama kairugi iti kas jay negosyo. Ay saan? No and never. Makapaganas review ka, wagas. Wala ka namang nasimulan, ha? Anya lagi din. Nasaya ata na ibagam day takan ko na, Mari. Ay wala, imbagak tay sumatipod no. Honest review nga ibagbagana. Ha? Di ka tagbain Awan to ba iti magitaan na rugyan na? Day tangarod, Mari. Lawlawan ko na simurot kan ko na panangan. Kas demot gayam ti panggap na. Ay, awan da ya, Jinky. Ipasubo na kalaan. Nakababain kini Bea. Day nga impose na. Sa pasyak ti kadwa na panangan. Ay, Nagpuskol ti rupa na nagpost ti kas jay. Ana? Nakadkadlawa kas ta unay lang ti Apal na. Naimbag kumamit no adabugod na restaurant bimpintas ti serbisyo na ngem ti restaurant da Bea. ay! Pudno day tamare. Mom, kayat ko nga ibagaday takan kwa na. Iso na laang ata nagtepelak. Amangan nga no ibaga na nga libre nak iti makan sakit kasta ti ibagbagakan kwa na. Oho, di ka ba'y lakit di imbaga Baring no aglimpyo ti dadala panunod na. Bay amon mare. Sa nabalita na ibagamutan. Barang maamiris na. Awanan ba inday di abakla? Kunamlan asino? Nay, agsakit tinagam mo kat pudno matimbaganakin ka. Anya? Honest review nga ibagbagam kat ultimo basit a negosyo, awan narugyam. Ha? Pudno ti imbaga ni baklakan ka. Kundi honest review ka, hindi ka kat nagbain nagpost Adayon, tinadano ni Bea iti biyag. Malaksit iti gasoline station da, at da restaurant da, kan nakabalay da pa yun. Itaman ti balay ta. Ure ka sa ti ikas na ngagtrabaho, kat saan pa ma-improve. Ang mapanmukid din ibagbaga, nga ado tinaskan nga improvean iti restaurant da. Nangal alamat iti kinapuskol ti rupam Jinky. Lakay. Sa ita binagaan na kanibakla, at dapay ganas mau, ngagsakit tinakam na. Idin to tapod no, magtimbaganakin ka. Anya lakit din.
mare. Naawan mo tan iti Facebook ti post ni Jinky nga honest review na iti restaurant ta beya. Ha? Ay, kasta ka di. Ay, jak nadlawa. Indilit na si ka. Pau! Ha! Nakamiris nga ta, ati awanan ba yung nababae? Ha! Di naman lang nga rod matagderan ti honest review na amapan na ipopost. Ay, sinalpagit di. Binagaan siguro anila kay na. Ay, sapay na kumata kas tamare. No saan na nga isakit? Ha? No saan nga isakit ni Berto alakay na, ti aramid na? Saan mare? Ungtan mo't nila kay nano kwa. Ay, kat nasaya at amare. Kung ano kanunungan na bailang ti aramid ni Jinky. Ha? No di dagat nagpadaan nga awan babain da. Anya? Di da ma-improve ti biyag da, kas kada balay da, ngam nagpuskol ti rupa na, ho, ti lalablabi din na. Anya nga ita, iso ti nakababain, anya lagit din. Oh, honest review. Abay ngay, ngayon delete mo ti post mo iti Facebook. Mare. Tagdaram adi, ha? Impos mo mat nga ro di tagdaram, ha? Ay, si kakit dimot, mare. Naamiris ko asaan gayam anasaya at daying inaramid ko. Ah, naimbag man, tada lugar ti panagamiris di tapanunod mo. Nabainan ka met siguro, anya. Ha? Kung di honest review ka, ngam day tabugod mo abiyag, di ka mat ma-review, anya lagi din. Gusto ko mamutan, amare. Nagbabawyak mutan ti inaramid ko. Hoy! Saan na ka mahuston-huston, ah? Tatalaga na sakitin agam ko iti naramid mo. Saan man na siyak ti akin restaurant, ngam, nasakit, riknak. Ha? Dito, masakit. Mare. Oray ka sa di ba nagamiris mo nga ibagbagam, nalpasan nga impos mo, saan mo na mabawi ti panuno ti dat tao, awanan ka itipain. Anya? Imay ka dito'y restaurant mi, tapno agkid daw ka iti pasensya, kunam mare? Wan, mare. Pasensya kayo kuman nga ag-asawa iti naaramid ko kada kayo. Nasayat mo at napanunot mo day tamari Jinky. Mare. Agyaman ak iti iyo umay mo uray ka sa ti panagpasensyam. Nalpasan ti amin. Nalpasan ti panangibabain mo iti restaurant mi. Aga sa man day ta 4/10 nga honest review. Ay, day iti tandaan na mare. Ag-honest review ka laeng iti may sa restaurant no addan bukod mo a negosyo. Anya? Ag-honest review ka no kabailamon nga aramidan ti aramidan ti negosyante. Maawatam. Mare. Nakababain nga minti kundi honest review ka iti restaurant ti akin restaurant. No si ka mismo kat awan mat bukod mo a negosyo. Ha? Pasensya ka ni tinaibagak ha? Ngam amirisam a naimbag. Leksyon day taken ka, mare. Uwan, mare. Ala, dito'y kalaang. Mangisagana ak iti kananta. Ilibre ka. Pasangwan ka iti makan akap-kap na kam. Barang iti daytoy agundaway, kat marit da kami iti 10/10. Anya lakit din? Apaw, talagang sagi di nga graduar kan iti kinabak mo, ha, paray? Sana baring-baring paray. Talaga nga graduara kon. Nagpindas magayam ti kayan ayat mo, paray. Apal, ti panag ko namin ti dayta arupa, sana makasirpat iti nagpinta sa palasang. Ay na. Lakit din paray. 24 lang ti taon na. Nagubing paray. Dayta ka man, paray. Ay, mong gayam. Anyang itinagan ti kayan ayat mo? Christine paray. Ay na, nagpindas ay. Ke, nagamamon niyo ay. Pau, investigador ka matan paray.
Kaya't kulaing matamaman si kaki di mo pare. Nagam-amo kami idi kasar ni Loida iti Vizcaya pare. Naimbag lakit din tanalak ti Facebook account na idi. Iso kinulit-kulit ko iti chat. Bumigay din. Ano? Tagalog kan pare yan. Halaga mo ta. Kit kanong artist siwit pare. Namaganti karabukob ka. Di pa'y makaramanan iti watwat. Ay, si kakit di mo pare. Aguray pa'y atag trabaho ak pa'y. Tapno manayonak ti savings ko iti bangkaw. Nung mabalinan, ay iti rakon pare. Anya lakit din. Anya, kasta timbaga ti kumparem kan ka, hani? Ay, angaw na lang mo't honey. Anya, kata-graduate iti kinabaa. Kuna yan. Sa bagay, pudnumat kat di na ito. Iso nga, adapay nga igaad ko tiyag trabaho. Tapno manayunan ti urnong ko iti bangkaw. Tapno maikasar kamaten, Christine, honey. Adakan ka day talando. Ngamno para kanya, simple lang ang akasar. Okay akon. Ha? An-anwan ta ti bongga akasar. Tinapatag kat ti ayan-ayat iti nagbaetan ta. Ado mo ti nagkasar abongga. Ngam in the end, nagsinadamat laang. Sa bagay, husto kay ti datang bagam, honey. Iso nga amangan no pampanunutam at ikayat ko kat bongga. Sana, kas itinakunak, uray simple laang, okay akon. Ay, pangasi manong lando, ni Christine kumati kasar mo. Ha? Ape anak ko namday ta, ading ko. Ang mga nod dan tupay panggap mo ang agsabol iti sa bali, Si kakit di mo't. Saan to Apollo sa mapasamak na ita? Ay ayatek ni Christine. Kastamat ti panagayat na kanya. Nakunak day ta, gabot amok ngamin ti ugalim. Kundi baag ka, ngam naasam ka matiti babae. Anya, ay, tila sasawamit. Oy, si Kabading ha? No, may ranran ang adda ni Christine iti balay. Saan nakasta ti ibagbaga mo? Ha? Ang mga nanya pa iti panunutan na namangag na rita. Apa, danag mo na yaman ng lando. Anya lagi din. Ay ngam niya, palpaligipan ka laang. Si Gamat Gayam Christine, nagpiksa ti tudo ang may kapailaan dito balay. Wan manang, imaya kun. Nagarkilaak pa'y kit di ay iti tricycle ang nagluganak na imay. Ha? Naku na ngamin nilando nga agsakit ka no ti ulo na. Iso nga imaya kun Adda imat ko nga agas na kanlutwan ta asidaan. Pagsabawin taman nilando. Ay, siya na nga ba, Ay nag-abala ka pa. Amumatan ti panagayat kan panangipatid ko kinilando. Ay, awanan di may bagagpaygan ka, Christine. Adamin kan katikayat ko, iti may sangagbalin nga ipag. Sika talaga. Kat pagyamanak kasta manang. Mala, awan na nyaman na. O, sige. Agi na ka. Agkapeta, kalbasan na. Paano kitain ni manong ko, ijay silid na. Sagbay tangag luto, iti pangrabyan tayo. Nagasa ta ka talaga itagbalinto nga ipang ko, Maridona. Ha? Ape anak ko namday tamare. Wan tauray ado ti mga ibagbaga nga ubing kano, gaputa 24 na laeng. Ngam huwag ka, uray 24 na laeng. Ay ngam nanakam. Amuna, ti dumiskarte iti biyag. Naghasat ka talaga no kasta mare. Isulaan ti babae amok akasta unay ti panangipatag na iti maysa alalaki. Nasingpot ang arod no kasta mare.
Sapay la ko mga rod da isun tigasat ni Manong Mulando. Dayta nga ro ti kanayon ko nga ipalpalagip kini manong ko. Ikasar na ko man ni Christine. Tama nga makabirok pa iti sa bali. Ay wala, talaga nga amo mo ti ugali ni Manong mo niya. Amok Iso kanayon ko apalpalagipan. Kundi ba ni manong ko alando nga ay sos, Diyos mio. Nasamati ti babae, Ania La Ketdin. Nainday nga isang baray. Pagat lapayag ko naman. Apay, mas daw ka. Amang ano, ada mas daw ka, no, agro nga abak dito sa ngwanam. Ha? Kaya, asino nga iti kachat mo paray? Takas taon na pa nag-isa mo. Ay, anda kachat ko babae ija abroad, pare. Anya? Babae ija abroad nga. Well, pare, iso ni Brenda. Anda iji Saudi. Pwede, nagpintas si ka. Nag-sexy, nagpudaw, kan OFW pa. Ado, ti Kuarta na rajay. Anya? Ay unay kan paray. At dala nga ro din ni Christine na kaya na et mo. Nga makichatat ka pa lang iti sa bali a babae. Ay unay nga. Si kakit dimot, reserba adi. Anya? Ay, reserba nga'y bagbaga. Napintas lang nga ro din. Kin nagsing pa ni Christine nag-refrain mo. Nga adda pa lang sa bali a babae kachat mo paray. Tagari. Anya? Oh, kita mo na ito picture nga instead na kanya ka. Nagpintasan ka di? Oh. Ha? Ura, sino ba't alalaki agad matin nagtirik na iti dahil talang Ania La Ketdin. Ay na, nagpintas ka talaga, Brenda. Agyaman ak unay lando. Awalan yaman na. Okay, kumusta nga iti biyag, Brenda, my loves? Ay na, napaisam nakmanan iti dayta nga imbagam. Ha? Kastoy lata napintas kan agay ayat lata iti napudno ken ka, lando my loves. Oh, naggana sa'kin. Manulangan abulan, makaawid akmatan dita Pilipinas. Amom ka di, excited ako na makakita ken ka. Kasta akmot, Brenda. Excited akmot na makakita kin ka. Agsabat tanto nga ron ijay session road ijay bagyo Mapantamamot agpasyar iti kunada a Burnham Park. Ay, katuwan Padaanak nga ron ti panagawid mo, Brenda, my love. Pakawanan na ko Christine. Ha? Anyat kayat mo asawan lando. Pasensya ka kuman, ikaputa saan kan nga ayatan. Anya? Saan siguro asyak tigasat mo? Ubing kapay, isa masiguradok, saan asyak tigasat mo? Makasarakan to iti padam nga ubing. Sarakas kanya kan natinagan iti kalendaryo. Nga mabit lang lando. Agpudno ka. Apay, adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Awan karbangak nga agungat no ibagam ti pudno. Gaputa saan tamad nga agasawa. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ti kunaklaan. Awanen ti panagayat amariknak parakin ka. Isa pasensya kan. Dahito yan ti maudya panagsarita ta. Anya? Kan pangasim saan ka kumanga umay ijibalay manipod ita. Apa yan, manong lando? Kaslasaan ka matan nga agpampanuno at itinaramid mo kini Christine. Ne. Saan ka nga gungat kasta? Nasaysayatan na dyan inaramid ko. Saan ka di? Anya? Nasaysayat nga imbagak tipod no. Ngam ti agpamarangak nga ayatek pailaan. Ngam kinapuno na kat saanan. Anya? Ha? Ti ko namgit di. Ada nang isukat tamken kuana. Isu akas na tinaramid mo. Ha? Apay, napimpintas ka din ni Brenda nga adda ijay Saudi. Ngam ni Christine. Isu akas ta? Ay, puuna yan, manong lando. Kaslam lain sukat ti balitok iti awan kas iskanabanan. Ay. Saan mo nga amot itang tang-abam si kabakla ha?
Ha? Iso asaan ka kung mga agsasawi ti kasta, mawatam? Anya, ha? Ayatek ni Brenda. Natimtimbang ti panagayat ko kinkwana ngam ni Christine. O dayo nga na mas napigpig sa ti apil na kahit. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Jakla mo no, anya di ibagakan ka manong lando. Siyak, ti agay ayat, sana si ka. Iso asaan nak na isuro no sino ti ayatek. Nawatam. Ay, awanan, Mari. Kung naglagid din nga da na singpat, nga agbalin nga ipag ko, nga mawan madgayam. Ha? Anyan kayat mo asawan, Mare? Daya kapsat ko ay, break na gid din ni Christine. Anya? Ay hala! Taapay ngay! Ay na, ada na mo na ngamin ababae nga daya abroad. Brenda tinagan na. Mas maapil ka no, ngam ni Christine. Ay, na yan alando, dayta. Napintas madlaang mod ni Christina. Adda apil na. Iso na lang ata medyo batiti height na. Awan issue ti height na para kanyang. Ti importante, katikin na singpet na. Diyak man amoy, ti kapsat ko. Imbadat nan sa ti panunot na. Ti awanan bain na lalaki. What? Naam na lang iti Facebook ni. Iso ka numadanda yung ayatan na. Anya lagi din. Ay, salbag pa ilaan. Apay, pudno ka dito nadamag ko, paray. Ha? Anya deta pare? Nadamag ko nga nga, imbreak mo ka no ni Christine. Ay, well, pare. Imbreak ko na. Ta naamiris ko nga saan gayam nga iso ti ayatek. Anya? Wan pare. Ta narigat ba't ngamin no agpampamarangak nga ayatek pala nga oras saanen. Iso nga imbaga ako ti pudnukin ko na. Anya? Kaya't mo asawin, ti babaya nam amom iti Facebook, nga da ijay Saudi, ti girlfriend mo ita. Siyempre, adi. Ay, unay kan pare, adi. Kuna lagi din no, daya Christine, ti kasaramaw. San magayam, adi? Nagbidutak pare. Mas pilyak mo tan ani Brenda, taado ti Kuarta na. Si kakit dimat. Kan may sa, di abroad ko naman. Ay, nagsayangan pare. Sa pinagado ti mga ibagbaga na singpo ni Christine. Ibaga pa iti daduma, nagswerte ka king kwa. Ngumay na, sinayang mo lang pare. Sana sayang pare, anya lakit din. Kasta talaga ti biyag. Adda pumanaw, adda met sumangpal. Hello, Brenda, my loves. Ay na, kanayon na ka talaga ang mapapaisam si Kalando. Ay, kahuwa na. Alangan kit di mo tapagsangitan ka. Madimot Okay. Kumusta ti agmalam mo, honey, my loves? Katkastoy lata As usual, saan ko anarik na ti banok ko, gaputada kalata nga inspirasyon ko. Agyamanak no kasta, Brenda, ha? Aywan kaya, lawas langan ti orayan kat agawid kamutan dito Pilipinas. Wen, honey, iso pa nga asim, tatong palam ko matiin karim aso ko na nakijay Manila. Sigurado na ita, honey. Kaya't masawan, umay ka pa dito yung lugar mi, sakbay nga agawid ka iji probinsyayo? Katwan amumatan, napatag ka kanyakon. Iso aparakan ka ti panagawid ko. Agyamanak ka talaga, honey. Agyamanak. Pare, amangan no kayat mo ti umay iji Manila inton Merkules. Ha? Taapay pare? Sukunan ta ni Brenda, my loves. Anya? Well, pare, nakasarita kami ng tilugan nga iman maneho ni pare Marlon. Iso, ti arkilang ta. Apaw? Talaga mo ta pare? Magagaranak nga ruda na makakita kin ko ti personal. Sukunong gayam nga raw. Kat apay amasapol pa lang ako yung kay. Si kakat dimot, pare. Diyak nga rod amaw ti turturo nga kiji Manila. Saan ko na akabisado.
Anya? Saan ka madanagan? Tabayadak ti oras mo. Anya lakit din. Ayun gaya. Sukunan mi ni Brenda iji Manila itong Miyerkules. Amang ano kaya't mamatyo mayading ka. Ha, no way. Anya? Sukunan nga ibagbagam. No sukunan nyo laang. Saan awisan, tay ti kaano man. Saan ko amaaklon, di pa nang i-break mo kini Christine, kapulang iti dayjay a Brenda. Anya? Iso asaan mo man, anam naman, amaya ti panakilangan ko iti dayjay a Brenda, ha, manong? Ibagbagakon ko naktuman. Sika talaga. Aklunam kadilatan asaan ani Christine tigasat ko. Anya kalakit din aya. Ay. Nagadugat ngayon bagamon, basta siya, ha? Sana ka interesado iti dayjay a Brenda, period. Kat, sa dinongay kano tayan nan pare. Ita-ita pa nga guru-uray dito yung parking area. Inchat ko pare. Paumay kanon dito ayam ta. Hello, my loves. Ha? Mabit lang. Sino ka? Anya, unay kan. Nailasin ko asi kanilando. Yamsyak, sana ka may lasin? Anya? Si ni Brenda? Si kakit di man. Siyak nga rod. Anya? Si ni Brenda? Apa yan nakasiksiksi ka iti Facebook? Nagluk magkamot gayam iti personal. Kasla ka ubing iti Facebook. Ngamne, kurat-rat kamot gayam. Anya? Kung naklakit din no medyo ubing kapay Brenda. Impagarup ko kasla agkaedad talaang ngam saan mo't gayam. Una yun ti kastoy. Anya lakit din. Ha? Ay, pasensya kan Brenda. Ngam na-disappointa ka talaga. Mangkita ka lagan iti pagluganam nga agawid iti lugar yo. Saan da ka amay tulog? Nay, kitag sao ka mo ta paray. Uray dakas. Oo, nay dayton paray. Kaslan na scam ka. Nakapimpindas iti Facebook. Ngam balye na magayam iti personal. Awanan nay. pa inda dya papay. Isumot na gaya matunggal ag video call kami. Rupa na lang ti pakita na. Saan Ay, na wait. pa'y ngay pakita ti buo bagina. Uray latangad ko man niya paray. Sakit naka-filter amin na rupa na no ag video call kami. Tagayam. Pakitaan. Isumot na gaya matunggal damagag no manot tawin na. Yaw awan na. Tagayam. Adda edad nan. Ayun na yun pare. Sinayang mo lang ni Christine. Nga pulang iti dayta Brinda. Balye na mga. Wan nga road pare. Sayang nga talaga. Agbabawi akman ngam nalpasan. Anya lagi din. Kundi dalusag pa'y dito balay takunak no ada isang pet mo a Brenda. Ngamawan mo gaya manong lando. Sarda nga nakman si kabakla. Aha! Dahil tati maganap mo iti kasta nga ugalim. Di ka nga min amo ti mapnag iti may sa babae. O anya nga ita. Sika lang nga rod tinayaw awan. Ha? Hay! Awan mon manong lando. Kundi break ka kini Christine kapulaang iti
Dayjay a brand, ha? Anam amom lang iti Facebook. Gapulang da ko nam amas ado ti Kuarta na. Angam, pwe? Ah, Bakit madgayam? kat husto ko mahamutin Anya kalakit din. Aha. Mapaypaysuan ka iti ibagbagag. Iso agasta ay salbag ka manong. Agnagam kano kayat mo ba iti makaasawa. Anya lagi din. Mare, nakita ka iti post ni Mari Ansyang iti Facebook. Ah? Ti kadison to open a restaurant da ijay ili? On Mare, Ayun mare, nakitak ti post. Sana ulo ko nakangarod. nagaget at talaga na Mari Ansyang agasawa. Nagaget na ngagmula tinapteng. Isumat na ti bunga ti amin na bambanog na ngagmulmula. Un ngarod mare. Saan to siguro matan nga agtrabaho ni Mari Ansyang ijay garden da. Tamang lukat da matan iti negosyo da. Aywan Ay, naimbag na pa yung agasawa. Umas asensoran iti paragbyag ta. Dagi jay tirumbang nga apalan. Ngam saan adakas nga apal amare. Nasayaat nga apal ti kayat ko asawan. Aramiden nga inspirasyon tapno aramiden matirumbang. Aggaget kasjay. Putno rete yung baga, Mare. Isong agmula kayo mat kanila kay mo Saan kaya mapukpukawan ni tinamnam at dantulat ta? Ayun amare. Iso asikamat. Inaldawam ti aglukat ijay salon mo. Tapno umado ti customer mo. Ay napo! Naimbag lagi din tanagranata, Mare Ansyang. Wan nga rod, Mare. Ada ko mamatla ibagakan ka. Anya reta, Mare. Into no August 80 grand opening ti restaurant mi ijay ili. Umay kayo Ay sure, Mare. Umayak nga umay. Umay kami ka ni Megan. Wala. Second ti mangawis kan kuana, ta saan kumot ngamin amaran ranaan. Ay, wala, Mare. Ibagag to ken kuana, numapanag iti balay da. Agyaman ang iti panangimbitar mo kada kami, ha? Malipatan kayo ayamot ako kumarek. Pulos man. Amin a selebrasyon kan baligi iti biyag. Awisan kayo. Anya lakit din. Ay saan? Anyaga po nga umay kami nga agasawa? Huh? Mare. No awisin na kami tapno lang agparamag ka. Ay no way. Ni. Anya ka din na itang ibagbaga, Mare. Kat nagmait mo ti panang ibagak nga awisan kayong agasawa para iti grand opening ti restaurant mi ijay ili. Oho. Amom, Ansyang. Kabailan mi matigumatang iti karni asidaan may no bilang laang. Anya? Di ko namkit day, kundi awis ka lang kada kamay, tapno may paramagmaw nga dan restaurant yaw. Kasta lang day ta. Ay na, Mare. Awan day ta iti panunot ko. Nasaya at intensyon ko apanangawis kada kayo. Oho, nasaya at nga, tarupa ma. Di ko namkit day, panggap mo lang tagpasikat, iso kundi awis ka kada kamay. Anya? Aha! No ti panagkunam kat umapal kami, it is soon to open a restaurant yu ijay ilay. Ay nagbindot ka. Ay niya lakit din. Gusto lang, dahil nga imbagam kinansyang baka ito. Ay, wala alakay. Ay, po aya. Gapula ang tada ka no ti soon to open a restaurant da ijay ili, kundi awis matan. Wagas na lang. Tamnog pasikat ko makanata. Ang lalaki rin. Ngamsan, saan tama pan? Iti anya kumaga po ang mapanta. Ay, gumatang ka lang. Ay, may 1 kilo akar ni ti baboy. Tayo sa umuti si daing ta. Pagtatak ko naman. Ay, ati mapan makipangan ni ti grand opening ti restaurant da. Aha, wadulami mo. Isumat. Iso ang mapanak gumatang iti may 1 kilo a karne. Lutwag nga igadaw. Anya lakit din. Ay na, Mare.
May salang ti kayat asawan dayta. Ha? Dakes nga apal. Ang moment na damiling kan baldo nga kasawa. Nakusel ti apal day ti karubad ta. Wan nga rod, Mare. Imbes nagmayat ti panangawis ko kadakwada. Ngam kas jemotan ti sungbat da. Urayak lang nakigtot. Kas niya ang agasawa, no? No, da makita da nga mas asenso ti panagbiag na. Apalan da. Naimbag kumamit, nasayat nga apal. Ang saan mat? Kapatadakes mat ti apal da. Ay, na yun. Isurat ti tao, sakit ti bitu ka da, no adda umang angat akarubad da. Lumabalin, isuda la kuman ti pumintas ti biagda. In short, saan da akayat ti paartapan. What? Ni, apay ngay, kastagayam ti imbaga ni Miling kin ni Mari Ansyang, Mare. Uwan, Mare. Imbes na nagmayat ka no ti panangawis ni Mare Ansyang karakwada, ang amkas niya matantin sumpat na. Ay na, am-amu kun ni Miling. Dakes kit di ang nga apal daday jay, iso akas jay timbagana. Sa bagay, sakit damiling agasawa na ita. Dakes nga apal. Saan da maragsakan iti balig iti pada da tao? Ay, anya lakit din na pa nagpampanunot daytan. Ngam data, iti naamuan tangad danti soon to open a restaurant na Mari Ansyang, kastawa na aragsakta. Wan nga rod, ngam no kasano tiragsakta, iso matirurod dagi jay nga agasawa. Apay, manulaang mati mangibaga asaan amakapan inton grand opening ayaw awis ni Mari Ansyang. Saan kumamit akas jay ti imbagana ah? Amo nga ro da dyan miling, kat agsakit ti bitukad ako na, Ania La Ketdin. Uray siya. Kat amok mo ti ugali dagi nga agasawa bakit? Ha? Husto ka iti imbagam, asaan da kaya ti paartapan. Namda ka sumad nga rod ti apal da. Day tangarod lakay, saan da amaragsakan iti balig iti pada da tao? Siyak tupay, idinaamuak nga dati soon to open a restaurant daan siyang, ay kat nakarit matiriknak nga agmula iti natang. Barang matyambaan ta kumamat tinangina presyo. Un nga rod lakay, no makita ti panagsakses ti kaaruba, iso kumati aramiden akarit, wano inspirasyon, tapno aggagat kan aramiden ti rumbeng. Sa baling amin kadakwada kahit, dakas ti apal da. Amamatan, doa klase ti apal. Apal dakas, kan apal anasayaat. Dakas nga apal ti adda kadakwada. Sumakit ti bagbagida no adda umasenso a kaaruba da. Saan da akayat ti paartapan? Agyaman ak unay ti imay kayo nga agasawa, Mare, pare. Da kami kit di ate agyaman, ta inawis da kami mare. Ay na, naglawam at gayam da ito yung restaurant yaw. Wan nga rod, Mare. Naglawagayam dito'y unag. Kasla nasurok at 20 tables. Sakto laang, Mare. Ay na, sapay la kumata maadaan tanto matikastoy. Bakit? Wan nga rod lakay. Ngamnas kan nga agmula ta nga agmula iti nateng. Tapno makapatakder ta kumamot iti negosyo ta. Amoyo, Mare, pare. Awan imposible iti tao nga adara paap na iti biyag. Ay, wan ah. Ken, day tati makunaan ang sayaat nga apal. Umapal, iso nga agpursigimat. Saan akas iti daduma nga umapal da, sa damang dadaal. Ay na, di kalata baybayan dagiti kakasta a klase ti tattao maray. Dagiti tattao adakas ti apal da. Awan aasenswan da iti biyag kunaktumang. Ania La Ketdin. Puuna yan akinagagat mo day talaga.
Kasla saan ka mo tan ang mabambanog? Awan pa'y may sa oras kalpasan ti panangan ta. Mabambanugak mo't abakit. Iso na laang. Takayat ko nga ilipas ti pa nag-spray kiti mula ta kamatis. Itangal daw. Ha? Kituan. Tapno inton bigat. Agmula ta iti tarong, iti kadaldalos ta apagmulaan. Ay katuan ano day tati ko namlakay. Mala, inakon bakit? Inak ituloy ti pa nag-spray. Sumarunukan to, no makapalpaka. Wen lakay. Talaga busy kayo mat igardan nyo, mare. Ay nawon mare, nagsasarunong amin ti mula mi. Idi agsabsabungan ti kamatis me, nagmula kami manen iti tarong. Sa ita, kunamanen nila kay ko, nga agmula kami kanu iti laya, taadagatangan na asimilya iti kumpare na. Hanggang sa manday ta, talaga kayong papati mat nila kayo mo ter garden. Kat, kayat na kanong arod mo ti maadaan iti negosyo akas kadamarian siyang, iso nga aggagat kanu aging gaakabailan na. Ay, nasayat na itamare. Nadaluos ti apal nila kay mo. Sana dakas nga apal, akas la iti panagap apal na miling nga agasawa iti karubada. Ay, dumamot amare. Sa bali mo dagi jay. Sa balid at talaga, mare. To the highest level, ti kinamanagapal ta. Ay, una yan aya akaaruba. Iso nga wana aasensyon na ti piyag, gapit ugali kan aramid da. Nay, nagsapa kayo matan amangal daw, nana? Ayun. Napanak ngamin nag-purchase itay ijay ilay. Idinarik naktibisin kao. Napanak nangan ijay restaurant daan siyang. Anya? Adu ti serving da. Saan ko ana i-boast iso aday toy. Kan-kanak manen kalpasan ti pa nag-display iti lakaw. Kat, mayat kadimat lang ti luto da. Amangan no agat dalikan. Unong saan agat asaw. Si kakit dimot. Nagmayat ti luto da. Manun adaras anapanak nangan ije restaurant da. Kat mayat mo't. Nagadungarod ti customer. Tunggal mapanak mangan ijay. Napuno ti amin a tables. Saan aday tati salsalud-sudag, nana? Ilakwandak man kit di iti kamatis kan itlog. Iso ti sidaan mi kanila kay ko. Iso ti pangaldawan may. Dayjay mat abakit minda. Saan lang aglako? Nagadupay lang nga ibagbagana. Anya man ang timbaga na aya? Naku na naanapan kanunangan ija restaurant daan siyang ija ilay. Mayat kano. Kanayon kano nga adu ti tao tunggal mapanmangan ti salbag abakat. Anya? Puna, hindi pa nang iday-dayo na, hindi pa nga nandaan siya. Ano? Agpanunot ka man kit dilakay. Anya panunuta kay? Agpanunot ka. No anya ti mabalinta nga aramidan. Tapno dadaulan ta dayja restaurant da. Ha? Ay, wala niya. Maya, dayta na panuno mo Wen lakay. Iso nga agpanunot ka iti wagas. Tapno madadaal ta ida nga agasawa. Anya La Ketdin. Anya? Kasta ti imbagam kinilakay mo, mare? Wen mare. Masurunak ngamin iti naibaga ni nanaminda kanyak idi na minsan anapanak gimatang iti tersena na. Anya? Iso anak ko kanila kay ko. Agpanunot iti mabalin mi nga aramidan tapno madadaal mi ti restaurant daan siyang ija ilay. Unay kan, mare. Dakas magtanday tang apal. Amo, mare miling. Idi nakita mi ti restaurant da mari an siyang ijay ili. Nakarit kami kinilakay ko nga agmula mo't. Aggarden iti nalawa. Barang tumama iti presyo.
Iti kasta, kat bareng mapagasatan kami mo't, kat makaipatakder kami iti negosyo. Ha? Na-inspire kami nga aramiden mi mo't ti inaramid da ang nagtaudan ti swerte. Iso ang nakapatakder da iti restaurant. Mare. Iso nga ita, kat agap-apit kami meten iti mula mi. Nasaya at ata na tiyambaan mi tinangin na apresyo. Iso ang nakaurnong kami meten. Kat sapay ko mataag tultuloy. Kasta ka di, Mare? Kasjay tinasayaat nga apal. Aramiden nga inspirasyon. Ngam sabali at talaga kada kayo. Dakas ni apal nga dakada kayo. Agasam man ita. Ipanunutan nyo pa'y at talaga itiwagas. Tapno madadaal yu ida. Ay, Ania La Ketdin. Imbagak at talaga day takan kwa na lakay. Makapakigtut mo't ngamin ti imbaga na. Nga ipanunutan da kano itiwagas tapno madadaal da ti restaurant daan siyang. Una yan ay adagi nga agasawa. Nanyala unay ay ati pagsaksakitan tinakam da. Naku na kano ngamin ni nanamin da kwa na. Amayat kano ijay restaurant da marian siyang. Kanayon ama pumpuno iti tattao. Kat amumatan dagi jay. Dakas ti apal da. Ay, nanyalakit din dagi nga agasawa aya. Talaga dakas ti apal da. Di dala taragsakan di ragsak ti pada da tao. Agpanunot da kanungarod iti wagas tapno madadaal daan siyang. Ay, kit aramidin dalat ta ka di. Amin adaka sa panggap. Saan ngagbaligi? Wow! Managsakan para ka na kayong agasawa, Mare. Thank you, Mare. Nakasagana gaya man ang iti materialis yo. Un Mare, kamaudyanan na kat maparugyan mi meten tinabayag nga arapa ap mi a grocery store. Po, nagmayatan, Mare. Iso apagyamanak unay ti panagpatakder da Mare an siyang iti restaurant na. Gapo ngamin kadakwada, kat na-inspire kami ng trabaho. Agmula iti nalawaan natang, barang tumama iti presyo. Kat iso da ito yan. Dahita, tibunga tinasayat nga apal, Mare. Success! Un Mare, sapay la kumata mapapartak ti panagaramid da. Magagaran akon nga agopen. Ape, adagaya man ipatpatakder da Megan a grocery store dita asidag ti balay da, Mare. Ayan da. Nagdakil to a grocery store. Anya? Isunay dyan, tibunga ti amin na rigat kan pampanog da. Amo, Mare, ti restaurant na Mare ansyang tinang-inspire ka na kwada. Tapno nagtrabaho damat. Ha? Tapno maragpat da, dagiti arapap na itibiyag. Oh, kita nyo da. Nasayat nga amin ti apal da. Isa makaipatakder da matan iti negosyo da. Ang da kayo, nga gasawa, at da kas ti apal yo. Manipod pa iya ang good nga ginggayta, awan aasensuan ti panagbiagyo. Anya? Ay, origuraan na, tapod na matibagbagkak. Awan tinasayat nga idin ti dagas nga apal, Mare. Isa pang asyo, tagbalbaliw kayo kumamutin nga kasawa. Anyalakit din. Duyên tới thì mình phải giới thiệu, biết quen biết nhau, mới kết bạn, mới có duyên á. Including Duyên tới mày lại duyên tới nữa. nhưng mà trong công ty mình có nhau tên duyên đâu mà tới. Hẹn với ăn một bữa thôi đâu mà. Không Sao rồi thôi? bây giờ nè, bây giờ Thôi gì? bây giờ tất cả các anh đều là kèo chua, vậy thì thằng Long là ok nhất rồi đó. Rồi. Không vậy cho em một trò cắt cược được không? Trong công ty tụi anh thi nhau coi đứa nào tán trước đổ được không? Để sao? Thì trong tin nhắn chờ đó, chờ coi đứa nào nó coi. Đúng rồi, coi đứa nào được may mắn tán đổ trước. Tán đổ hai nó trước, chơi không? Em làm chủ show. Tụi anh góp cho em mỗi hàng trăm. Được chưa? Giờ là không cần giới thiệu luôn, giờ kết bạn nhắn tin luôn. Ok chưa?
Không, cái gì cũng không chịu rồi nhắn hả? với bạn ra đi, đừng nhắn với bạn nữa. Là sao nữa? Tha thôi bạn. Thả, ý là Sao làm mà gì thả mà được? thả? Kia Hay làm gì ngon luôn mà. hả? Để với bạn sống yên ổn. Ủa làm gì nữa yên ổn? Ủa, Nhiều khi ủa. cuộc sống là tươi đẹp hơn. Đúng. Có Tự nhiên mấy bạn bị dính vô chuyện này ha, do thằng nào hả? nữa. Anh không biết luôn á. Vậy là bé Liên đúng không? Không. Chắc chắn phải đi ra là đi. Liên chắc chắn là. Không có. Chứ tại sao không cho? Phải có một lý do gì đó. Ví dụ mà Hà em nói thì tụi nó lép thì ok, không theo kia nữa. Công ty chúng tôi tên là công ty chuyên hữu thương media, trụ tại Thủ Đức. Nếu mà thằng nào rảnh nó vào xem trip đoạn này thì tao nói cho mày nghe luôn. Thủ Đức hoặc là ở bên quận 9 HCB Media, trụ sở ở Bình Thạnh. Ok, nếu mày cần xem trip đoạn này. Ở Bình